Yeah, aye, ngikhule. Yabuzwa abantu bemaphumulo. Aye, ngakhula kanzima. Awusunonga. Aye, ngikhule ngisabalaza. Aye, maphumbe shabalala. Ekhaya lenyakanyaka kodwa namhlanje bakulezi nkalakatha yena ngikhule ngisabalaza maphumbe shabalala ekhaya lenyakanyaka kodwa namhlanje bakulezi nkalakatha ngekhaya la usizi lawo lathola yimi wakunjena lapho ekhaya abazali bashona bashamayaya usizi lawo lathola yimi sengakhile sengizamile ungavumi ngekhaya lakini ungavumi uthi nje no elakithi leli khaya leli batshela Bangizoqhathanisa nobani? nini kahleni Ungathi imali incane ingekho iqhathanisa nayo. La. Ikhaya lakhe lakini. ungavumi cha besinzwisa lengoma nje besinzwisa lengoma enzile la mfowethu uGatsheni qeda ukufaka ivesi cha besithi sinzwise nje njengenjwayelo phela sinokufika sonzwisa la Nangu mahlangu phethe ukuthi nginomona ni. Siyabonga kakhulu nibe nobusuku obuhle nibe nobusuku obuhle siyabonga kakhulu Bafethu please lengoma ikhona ku TikTok bafethu please ngena u TikTok search uBig Zulu uthole lengoma ushaya video yakho nawe uveze ekhaya lakho uveze yonke into oyenzile ekhaya noma ngabe uthenga isicathulo ngithi sakho sithenge usiveze yakho leyo nto le wasitaliona Gatsheni Hayi na kanjani abantu abalandela ngomkhulu lengoma le Uma ngawuqobo ukhuluma ngabo